Amen. E leile atua. Te miu malava. Leile atua. Amen. Viele atua nei tai au. Hata alofa atu le swafa man malo Yesu Keriso tātou wale I oiro tātou whaola. O te miu mai leile atua a. Wa tele na whao ngā le tautalanga lea. We use this a lot of times in churches now. God is good. But my question to you, is God good in your life? O sin mo oi mau. Ele leile atua I rawa langa. Wa tele na pese tangata, tele na tautala tangata. Ele leile atua. Ai reo langa. Ele fua mai se leo le atua a. Ai ta tono oe le tangata le atua nei tai au lo le leile atua a. Ele leile atua I rawa langa I te miuma a. Ta tono matango fie moli mau. I love the testimonies this morning. And God works in a way that we don't understand. E ngā lua ele atua I le awala, ele malama lama I tātou wā. Ai vai atu whafo I le laula au lea le, like e vai akora e mingoi ia. Lai lo lai tātou mafo na mingoi. O te savili. Pa pena fo le ngai ioio le anganga pa I e to tono tātou tangata. Pa talo fatu la tātou maftanga. Ta tono langa loa, tele tātou moni mau nei tai au. O lunga foi moni mau ina na tautalangia pea sa sau no I tātou o oso nei tai au. E o ngā tusa malupo le atua nei tai au a. Ai whatalo whatu, Brother Pati, our brothers and sister Seta, it's a blessing to have you guys here. God has a plan for your life. Iei fo whanga le atua mo o langa. God has a plan for every one of us. Ma nei mo mau ina tātou whaalonga I nei tai au. O nisi o usomutu whaafine, ma fuana o mai ono fuafuanga.
There's a plan, they have a plan. That's along the job. You probably sitting here, le lopo e sau whai me ne tau. O ye so plan mo, let's see, lua tau sanga. Ai pena e whalonga ne tau. Sa ili mo mo le maa lo le atua, ma lona ami o tonu. Whapopo o mai lea. Ai e malamalam, o le plan o le atua mo lo o langa, e le mo tai au. God's plan for your life is not for tomorrow. It's for now. Because we think about the plan of God and go, 10 years time I'm going to be this, 10 years time I'm going to be that. But God's plan for you is God's most greatest plan for you and I is to live for Him. Now. Amen? Amen? God's plan for you and I is to live for Him now. La tam whaila, give me about 10 minutes. E umelom ta upu. And it's kind of a lot of series lenga whai a lot of series lenga whai I preached about 2 or 3 weeks or 4 weeks ago. And ole au tūna o tau talangia te whiauna o tau talangia tamu whai Faamalosi e tono tātou a inga ni. Tai tono lea vema se whiau e lui ai oe o usom tu whawhino whea lawa ne te ngalue ai. Tai tono lea vema se whiau e Faamalosi ai oe. E te ngalue e pea. E lo stau vanga lotu lea na mawhiona e tau, you weren't born to compete like my church is better than your church. Because if you look at the world, let's be real, like my brother here was saying, he used to drink. But we thank God, he's not where he used to be. The reason why he's not there, because God has changed his life. I used to be in the same boat. Just because my dad is a pastor doesn't mean I'm going to automatically make it into heaven. I need to work my own salvation. Ina ia o sao wa tala tus pa ia matai o fitu lusu matas ele sao le langi ila to uma o e fa mai leali ie na o e faia le fina ngalo le atua e lo fa pe mai tus pa ia ele sao le langi la to uma o e lotu ChristLike It's not about whatever name, but it's about you having a personal relationship between you and our Heavenly Father. You and Jesus and the Holy Spirit. Amen. Atam whailai oto atul tātou mata upu ni taia. Ta tonu lewa sila fia e tātou mafutanga a whai whau ngawa ngalo ia oia. Nanga o mawhau whau whai ma ngalo o. O melo o ngalo e o sfa mai voi. Atum na o e toi whamanatu. O le mta upu nen tātou tanoi o le Tumu o Keriso. The fullness of Christ. We need to be full with Christ. Mna miele faatumu ino tātou tangata. Ile atua, po Yesu, po le anganga pa ia le atua. I want to talk about along the lines. We need to be spirit-filled. Aso I le whenga inga tuai. Na whai le atua I ona au auna. I e Faamalosi, awa te whewhe, Ma ia, e sa vali o luma ma ia sao pe ia sao. Lau savali ia. O mai tātou whenga inga fau. Ele toi whamaile atua ia oe awara whewhe. Ai e mana malama. Le ua i eile anganga o le atua to tonu oe. Upo a Paulo. Ele ia maile anganga ea. E whewhe ai. Ai nao mai ina ia e. Alofa. Faamalosi. Mawhau tonu. Amen. Amen. Tu sala te vatulata lena na o te fiatala no lunga o mta upu ia tumu. Ia being spirit filled. Te tulo oe mau faatusa le ipu lea o te le ropo fele levo na yele levo lo o langa fa le anganga. Pele I po ilalo I. Ai whamaila fionga pa ia le atua. Aua nei o nā o tau I le waina. O le mea e ula vale. Ai pe ona sau noa le uso. A tonu sau ula vale le uso Lango o winga umai e maua pea inu le ava Ai
A ia whaatumuina o tau i le nganga pa ia. Le lopo i lalo i oe, ka whaapena te iloa mai. Le lopo le a, ai te leo leo langa whaatumuina le nganga. Pea on tātou pesi. E mna o mia lo surrender. A waili me whaina whaatumuina oe le nganga pa ia le atua. Ka ngai ka awhi maua oe i mea ngai ke a. Whaali au so. Whaali nga au. Whailoa. Ai mna o mia. Ave ese umai e whaale tonu. A ia whaatumuina i tātou le nganga o le atua. A o nei lana whaatumuina o le atua. Pe ona, ma ia le ia amoni mau ia no whaalunga ni tai au. A vea o e tangatu whaatumuina le nganga le atua. Le om tam sua ala uipua. O tala o le ata tom whaia vatu. Te loa tapua inga le muslimi. O umana o ina la tō ia loa tapua i le atua. Wa ai nei muslimi. Wa loa la tō teimi e ifo ai teimi a. A oi mau. Tai ina oi le nganga pa ia. A e sauloa i tonu whale o le atua. When you come inside the house of God, when it's time to worship, you are spirit-led. You are spirit. Le tofe atu tai le atua, le atua turumai. Ai si ilonga ta tori ma ke ro. E lo ka kongi robot se ilonga fe atu. E lo ta longa fe ngale Simon says, hands down. Hey, you are being led by the Spirit of God. Like, can you just put up I'll just probably go through this. Nei tom fai Faamalosi I tatou ainga mo nisu tatou maftanga. Who is the Holy Spirit? So we know God the Father. We know God. Vainga o meu Malamalama tatou wao. Le atua tama, le atua le alo, ma le atua le nganga pa ia. Awala ne I whapea tatou. E se ale nganga pa ia. They are different. God the Father, He is God the Father. God the Son, who is Jesus, we understand. Then there is God the Spirit. Go to the next one, Lee. We need to understand, they are one. But they have different persons. We need to understand, God the Father, God the Son, and God. When you look at Genesis 1:26, then God said, let us. It's talking about the Trinity. Trinity. Let us make man in our image. Te loa oe na fausia il whaatusa o le atua. You and I were created in the image of God. Let's go to the next one. You and I. O ta ua la lea. O oe monia pe ona tau nota ma nita. Oe monia o le nganga. Pe ona ta ua Iakopo. Ale ele nganga ua oti tino Without the spirit, the body is dead. You have a soul. Your soul is your mind. O ie whai o whitwhilinga. O ie tupu mai o la ngona your emotions. O ie whai mai le whata oto. Ia sili ona puipuia. Le loto wa o le loto e tupu mai eile. Le amio Usara o ie lo soul. This is where your mind's from. Le alanga e ika, let's kalanga ua. Your mind is dirty against that person, Then we have a body. Ese masai sa kākou le body le. O le si e kingo la kiki, o isi kingo la poa. Ia langa le body ang tau nia le tua mo oe inga ia whea lua i oe moni le totonu, le spirit, le anganga. Lei, go to the next one. So we need to understand, the big white thing is the body o le tino. A oe moni le totonu, le anganga, o ila so ta i oe, ma le anganga o le atua pe ai tapu ai. Ai mwhai nei so ta i le atua, e ala I lo mawhau whau. Le awhai maulena e ta ua tamai le, o le mawhau whau, o le la mepa lea. La mepa iova, Wai e anis temi vanga le, ta tono o tātou umau whao laina Le lopo foi a whai te ri whao laina o sa whai, le ngā lua le anganga. The Spirit is stirring you up. Because before I got,
You know, I only got saved. I was born and raised no whanau. No wala tupu wai to tonu whaolatanga. AUG. AUG, my dad was a pastor. My life, my whole life, I was such a good boy because my dad was a mean. My dad used to be hard on me. But then I grew up respecting my dad because he was a whaiwhiau. In my late teens, I had my own mind, my own soul. I wanted to do what I wanted to do. The reason why, because my spirit wasn't alive. You know, my body, I did everything because of my mind. But when my spirit connected to the spirit, was born again, nai saule Ioane tolu, e te tawana toi whanau fo wina tātou, o whanau fo wina la, o whanau whale anganga. E whape niko te mo, e whawhenau toi ofi manawa lo tina. How can I fit again in my mum's womb? I'm an adult now. But Jesus is talking spiritually, yeah. My question to you, are you born again spiritually? To whanau fo wina whale anganga, a whaele ai. I surrender all. You just need to give up the old life that you used to have. The reason why we need to be connected to Jesus, the Holy Spirit, He gives you peace. He gives you life. We need to be spirit-filled. E ngā lua lea tua temi nei. Ele whaftai lea tua, ele fua le ngā lua lea tua I le telo numera. God doesn't move. The Spirit of God doesn't move because based on numbers. The Spirit of God doesn't move on how famous or how popular are. The Spirit of God is not a respecter of man. Ele whai longa tangata lea tua. Ele se I longa o oes tangata whai laonga tau ta ua. Ona tua ngai yoi leo lea nganga lea tua. O lea nganga pai o lea tua, e leo mo tangata uma. A o mo e tali tonu ma wha atua tua. Te amene neta au? Whai tangata nau tawha oi whai. Faatumulia o lea nganga o lea tua. Tau ia, le la uma Faatumulia o lea nganga pai o lea tua. Be filled with the Spirit of God. Ile fesona elima fai po sumat fitu, sumat valu. Pea wha petemna e wha maui lalo. Efeso elima, Ephesians 5:17. Ole nei, a one I wha avalea o tau. A ia o tau I Lord fina ngalo lea lii. Aua fo'i nei o nā o tau I le waina, o le mea ula vale ai. A ia whaatumuina o tau lea nganga. Therefore do not be unwise, but understand the will of God is, and do not be drunk with wine, which is dispensation, but be filled with the Spirit of God. O le nei au nei whaavalea o tau. Ke lo le lau lo langi le I tātou. Ke lo e ka le sia. Te lo tusu sinima. Au le tena o ia I loa. Tumu I tangata vale lea. Te le fefe, o te le mai tau atu. O te le, awa, pēno tau raso, o te fia nofo le, a mao nei ma whātamana tōrua. I'm not like those balangi men that like to go and hold my wife's hand and push the trolley. I just like to sit in the car. Kero, au sau whai lai tā vale, ai atu, e isi tei mea tate ai atu e mea tupu pēr sau whai tā vale. Lesi aso na walu. Ai oso I volis tangata wala au lesi tangata rawa, lo itai tā vale a wao mea o ka paka. Ai whatu tangata, you so mine, kikiro, whapea. You stupid. Kikiro, au le whai au. O kire ka ua kula po, o e whewhia po, e langa e ka lesia. Wai, leiso mea mauai. Ai e whaatumuina o le anganga. Wa a whaatumuina o le anganga. E iei fua o le anganga e tauna fua mai o tātou tangata. Lesi aso vai asantua nai, o loko sa whai ka avali. O adusi o tō rua e whain mato o whaatau. Ai oso I fo tangata, Rago,
Mokolong. Te tuloa. O vai agui. Sorry. Ora ka ngaka vo e loku le loku lo. Kai pe o le loku le ke loku ai. Oi mto mau mai le ata le tom fai e vatu. O le olanga oi mau. Ele fa pe fu to tonu I a. O ele ta o si o tato rima I. Ao fa fo atu tua matua mata ngā a. We need to be like Christ. Be Christ-like. This is not a brand. Ele peo, my brother here, le offer me Lakers, or malama tato the Lakers. Christ-like. O se o langa te tau ona e ola ai. Ia e pei o Keriso a. O finangana nā le atua mo oi mao. Awa a vea oi masangata e pei o Keriso. A vea oi matangata o matua wha le anganga. Se I whaisau tala la watali like Titile. Toa valu la whanau. Pau wālanga o fua tele niu. Toa valu la whanau. E la watali like Titile. I nearly lost my son 18th of October last year. Toi titia whale tonu na wa no fumatu le mele ngutu. A lawa ela ia. Oh, mai se ata whale anganga about 2 weeks ago. E o mai timini. Ela watali ida. Alai whai aha na mele a whai o se e vai tu le ngutu no fuma ngali ia. O le ale mea no fumatu le ngutu. Telo a e pepe whale anganga. Pena sau no tamahani. Songa ai a. Ai kongolo e songa kuu me de ka kaunga kuu ko kongolo fofonga se tūrau a. Ai le upo le atua. E tupu ai lunga lau tangata a. Lo to anga ai le upo le atua. Whawhanga lau tangata. E tupu ai lunga tangata whaaleanga. Ma le so tai lau tangata I le anganga o le atua. To so le anganga o le atua Yesu lava na a. O le anganga o le atua. O le atua lava na. We serve such an awesome God that He has given Himself to us. But you cannot be filled with the Spirit of God if you don't surrender all. You might be sitting here. There might be something from Galilei, se mea lea vema, ma se lui a oi, se challenge, se whawhita oli a oi, le lopo Yesu mana onga. Sa ili mua mole maa loa lea tua malona ami o tun. Te lo tala no, te lo tangata whapea, sa ili mua lea tun fo wai e lai, ke le lo whale, ke le lo ka vale fo wili. E mai e le tua mea ngā. A lo tala no e le tu whale a nganga. O rea tāua e te lea I lo whale, ke manga ia lo ka vale. Ai makua ala e mawhakia lo a nganga. Faatumuina o e le nganga pa ia le tua. A whai ele faatumuina o e le nganga pa ia le tua. Mi whai faatumuina o e sa kangi. If you're not filled of the Holy Spirit, you can be filled of Satan. Ngā luenga e lima nei ai, nea whai petau ia ana niam sa whaia a. Leha me wa faatumuina ai oe. E ai. E sa tangi ia. E ke pe pelo ai lea nganga. Men, e ngō whiam ta upu ni tai awa. Tai tono wai malama lama. O le lui. Thank you, brothers and sisters. And also my brother here, Pati. Thank you. I believe God has a plan. Ai whaatai lea tua. Tai tono o tonu tangata fia lea tua. A se lui whai mo tātou a inga. No point on me sitting up here. Because we have our videos on YouTube. I told my brother Nico, we can be on YouTube. People can look at us. What's the use of being on YouTube when my life out there is not matching up to the words of God? Amen. Tatu lai men nitaya. Amen. Ole upuna le atua. Yesu, ulenda maliu matanu, Yesu tunu na yatu.